narakunze ukuntu witwaye mu vyanje nawe byabaye bituma numva ndakwiyumvamo ntahura biramaze gushuka kabiri yashu imvura yagoye ntahura ndagusabye yo yumva nakubwiye ko ntacu uzobura je dahaje ego ndakumva basi wowe ni gute ushobora kuyumvira nawe byo gushikira bibaho kubwawe kandi icyo uzoshaka cyose kirahari mugira ingorane ariko nyemerera icyo wifuza cyose ntugira ikibazo icyo wifuza cyose ntangorane ndahari oya umviza ndakubwire jewe sishumva numva none n'umutima wokora ngaha numva n'umutima uri kutera gutya ndanagize n'ubwoba ni gute muntu w'Imana sindakugaye bakunzi bahise none jana ni kwemera ukanyambika bag sindakugaye no kuri Imana afasha sinkanura kubera ko jewe nkanure surprise. Oh my god. Wait, ndagusabye. Onyereka heba none ufishira kunguvu none. Ndagusabye. Mane yanje kigongo. C'est quoi ça? Ndabigusabye. Jewe Gynella. Bon, ya. Jewe Gynella. Yo cameraman ndumva kuri umwana mwiza kuvyabaye. Ndakwinginze. Nunkorera ibi imbere ya kamera ndagusabye. Oya banzurindire kwanza ubwenge bumanze bugarusa. Numva n'umutima uri kurasimba bakunzi ba Steve. Ndabigusaba imbere ya kamera je mu nkuru ndagusiguriye cyatumye nkora ntunkurikire ndagusabye ariko naba turi mu bantu turi mu kabari babona uko munkurikira none cameraman kata tuge oya ndagusabye ndakwinginze uve inyuma mana we je ndambibara n'ucuka Imana ibintu nize ko atawundi muntu biraba ko ngaho kwisi STV every story matters. Baramutse cyane abakunzi ba STV nizere ko mumeze neza aho muri hose nkuko mubibona nanje meze neza nuko kandi meze neza cyane so reka ndababwire rero ikintu kinzanye ngaha hantu umutipe nigeze kugura telefone ahantu kuri shop yiwe baranyiba banshyiriramo uburobe muravyibuka ibyo nasuno bivuga cyane banshiramo uburobe baranyuskroka baranyiba nyene mwarabibonye ingene vyagenze rero yarasize telefone ndambye ati nukuri amafaranga utegezwa ko yansubize yaranyubahirije arasiga telefone hama mu nyuma ku mugoroba aranzaniye amafaranga ya telefone hanyuma arabon ndamusubiza telefone yiwe hama aransubiza nanje amafaranga banyivye ku iyo telefone so uno munsi rero ngaha anye abantu b'Imana niwe yantumye ko ngaha mu mbona yantumye ko arambye ati uze wambaye bien uze nyene ebana utesa so cameraman tugende numva ico kinashaka kumbwira numva ni kinashaka kubwira abafans ba STV so mubane nanje rero tugende kwanza kurya show cameraman merci beaucoup yes abakunzi ba STV mwabibonye namaze gushika ni sawa boss muraho meze neza merci beaucoup. Umeze neza cyane namwe umeze neza nanje urayibona meze neza nibitahinduka mundi mwanya ariko mu mwanya ndashima Imana ndagiyewe cyane sinenzi ko munyitaho ariko gusa icyambere cyo ndishimiye kuba wanyitavye nanzi kutanyitaba vraiment ariko gusa ndagiyewe cyane urazi icyatumye ndagutomako vraiment bijya bintu nanje harageze igihe numva ko imbabaje ariko gusa ndavuga ati harageze igihe niyumvira numva ndababaye kubganje no kubgaho niko kugutumako dore kugira ngo ndagutumye ko icyambere cyo nashaka banze ndagusabe pardon vraiment kuvyabaye ariko nanje nagiye gutahura mu nyuma nagiye gusanga umukozi wanje ahubwo ashaka gusubiza inyuma akazi kiwanje ashaka kunteza intuze basi yashaka kunsubiza hasi kuko nagiye gusanga atari we gusa wabikoreye yariba n'abandi bawe siwe gusa yabikoreye kuko kuva bijya bibaye oya ndakubazukiraho nyine sindi ko ndagucira waramenya abandi yabiba gute mu buryo buhe basi nasanze bigoye cyane kandi nanje niyo ndavyibutse n'ubu numva bimbabaza cyane hari undi muntu nakoze kamatohoza asanga nawe yabikoze kumwe yabigukorera agafata igifu agagishiramo ibintu by'uburobe agahereza intuze agahereza abantu zazi nije mba namusigiye nziza
agaca azigurisha amahera agaca ashira ku mufuko wiwe ajya nabo bamuhaye urumva yacaye shanja vraiment narumvise mbabaye ubwo busuma burakaze narababaye numva ko mbabaye rero je cyatumye ndagutuma ko vraiment pardon okay reka ego ndavyumva mugabo vraiment bon reka mpanure n'abantu bose bamukoresha basaba abantu muzi umuntu wo gushira je nabivuze umuntu wo gushira mu bintu nkabigaba ari umuntu w'umwizigirwa basi erega nabijya birashobora gutuma abakiriya bawe cyangwa urudandazwa rwawe rusubira inyuma kubera iki bavuga ati ahantu hakorera basuma gusa ibyo vraiment ndabitahura kandi ndabyumva ariko kandi ugerageze gutahura umuntu ashobora kumuzana umwizeye ariko nyuma akaza guhinduka nayo ndamwizeye nanjye ariko ukuntu yahindutse mu nyuma rero mumbabarire cyane vraiment mumbabarire kandi cyane oya jewe vraiment none nje noreka kubabarira guta amafaranga mwana yanyishuye bon ego ni vyiza gusaba pardon kavuga ati bon pardon kwiki kintu cabaye si kintu ciza mugabo nyene urumva ahanini je nari nkene amafaranga ya kandi vraiment ndanagushimire wabaye umwizigirwa waragarutse bon uratora telefone yawe amurama amafaranga yanje yarasigaye ahubwo nanje no kubwira merci merci kuba nahuye uwo muntu urashamukoresha oya naramwirukanye naciye ndamwirukana nta kuntu ari kubandanya akora muri shop yanje afise ingeso nk'iyo kuko nanjye byari kuboneka yuko nanjye dufadikanya ubwo busuma ariko guhera icyo gihe naciye ndamwirukana kandi nanjye nari nagufashe nk'umwana mubi ariko nyuma nza kubona ko ntabwo uri umwana mubi narabonye ko uri umwana mwiza cyane n'ukuntu wagerageje kwitwara nje nabona ko nkaho ari uwe discipline nyuma nagiye kubona ko ahubwo karagashavu wari ufise bimaze kumera ukore nkatahura ko ari shavu wari ufise niho nagiye kubona ko uri umwana mwiza nashaka gusaba ikintu jewe yego ikintu cigihigaye nubwo twacishijemo ivyabaye ariko nyuma maze kubona ko uri umwana mwiza naravuze ati antuka vraiment ifo ko namukorera aga surprise sinzi ko ushobora gusinzira ndagusabye emera surprise yanje ndabigusabye none ndakubaza sinzira bakunzi ba Steve je sinzira kubera iki byari rya mbere ariko ujya munsi niho nagiye kubona ko umwana mwiza ndategura surprise basi yo surprise basigime narinze gusinzira basi nyamara amafaranga harura ngende nyambari sheke sinya ngende basi njyewe ndazi njese iyo ukuntu nabiteguye binkorere ndagusabye sinzira gato ndaguhe mana ibintu byakomesha cameraman wihende gusa bangiriye ikintu kibe nsinziriye nta kibi no gukorera uri sure nta kibi no gukorera ndabikubwiye kuko ubwo narabonye ko ntabwo uri umwana mubi mana we mfasha nene maguruke cyangwa ngume nicaye ndakubwira haguruke nacu urambwira amaguruke okay mana fasha sinkanura kubera ko jewe nkanure surprise oh my god wait ndagusabye oya reka heba none ushishira kunguvu none ndagusabye mane yanje ikigongo c'est quoi ça ndabigusabye jewe Gynella ba ya jewe Gynella yo cameraman numva ko umwana mwiza kuvyabaye numva nubwo oya banzurindi gikureyo ndagusabye oya tora bakunze ba Steve none ndakubaze burashobora kunyambika tora please yasuwe ko ikizo narabyimviye ndagukunda ndabona ko umwana mwiza niyo mpamvu naguteguriye iyi surprise kuko unkoreye ibikoko ndagusabye ndakwinginze nunkorera ibi imbere ya kamera ndagusabye oya banzurindire kwanza ubwenge bumanze bugaruka numva n'umutima uri kurasimba bakunze ba Steve ndabigusabye imbere ya kamera ave mu nkuru ndagusiguriye cyatumye nkorira nivyo urashobora kuba utabitahura kubera ari incuro ya kabiri tubonanye ariko nanjye ntahura byarashitse jewe unyambike bage jewe nawe ariko nitwamenyanye ko tumenyana gute jewe ntahura basi ntahura narakwimvisemo niyo mpamvu nakoze ibi ntahura ndakwinginze
ntumara amazi imbere ya kamera please. Yesu we oya mvize ndakubwire jewe vraiment sinaje kwambikwa bag imbere y'abafanzi ba Steve nukuri sindakugaye sindagufasha turabe Uki unkoreye? oh my god Kwe kunkoreye? oy hetora yo Ndahari. nubona umutima uri kurasimba Je ndahari kubwawe kandi icyo uzoshaka cyose kirahari nugira ingorane ariko nyemerera icyo wifuza cyose ntugira ikibazo icyo wifuza cyose ntangorane ndahari kubwawe. oya umvize ndakubwire jewe sishumva numva none n'umutima wokora ngaha numva n'umutima uri kutera gutya ndanagize n'ubwoba ni gute muntu w'Imana sindakugaye bakunzi ba Steve none sindakugaye no kw'Imana kandi sinagufasha nayo imbere y'abakunzi ba Steve. Ndagusabye ibi ubinkoreye koko kubera kuzira umukozi wanje. Oya sukari ivy'ubusuma baranyivye bitumye subira kwiyumvira ivyahise ko ntabwo wigeze umbabarira kuko yuza ko warambabariye ibi wari kubinkorera wari kunyemerera nkambara bag nuko je sindi umwana mubi na gato ndababaye ari kubimenya. Yesu Mungu baba ndababaye kandi ndakwinginze basi cameraman nkori iki none jeje nkori iki baba ndagusabye oya ndagusabye nakubwiye ntacuzomburana byose birahari kandi ndari kubwawe ntugira ikibazo mana we nuko kw'Imana ndabuze n'ikintu mvuga ndumiwe kandi rero mbabarira je ndagiye kuko ibi sivyo byari binzanye jewe sivyo uragiye koko ndagiye none je ukimpamagara hari ibi je umvize je ndakubwire je nawe hacigiye kingana gute ndakurondeye kuri telefone nkakubwira ati ngo muri Steve ukaza nkaca ndakubwira ko banyivye kuri shop yiwawe umva ndakubwira ushobora kubaza yuko byafashe igihe gito ariko menya ko kuva bijya bibaye njyewe nagumye nkurikirana ibiganiro byanyu nawe ndakubona hama numva ndagukunze uretse n'ibyo narakunze ukuntu witwaye mu byanje nawe byabaye bituma numva ndakwiyumvamo ntahura biramaze gushuka kabiri yashu imvura yagoye ntahura ndagusabye yo nyumva nakubwiye ko ntacyo uzobura je dahari ego ndakumva basi wowe ni gute ushobora kuyumvira nawe byo gushikira bibaho ntahura bibaho nge nicare numva niko ndazungurirwa nyumva ndagusabye oya nukuri ndakwinginze iyo bage nishire mu ntoki zanje nakubwiye sindakugaye sindagufasha nabi bakunzi ba Steve nuko Imana je uranjaniranije ariko koko kubiri kumwereye ibi nani rigufise droit yo kubikora nani ndakuzi wewe urakuze ndakuzi none gukura ego twese turakuzi je ndakuzi mana we reka kwigira umwana rero ntahura ndabigusabye ntacyo nakubwiye nakwiganiye byose nakubwiye byose ntahura nanje naragukunze please oya iyi rero ni shokubwa kali ibi bintu bimbaye ko nizira ko atawundi muntu birabako nukuri umuntu ntazi ngo cameraman twende nukuri Imana sinshobora kuguma nicaye hajeyo tugende ntunkurikira ndagusabye kandi amarori yanje ndayibagiye ntunkurikira ndagusabye kandi merci beaucoup umviriza merci wakoze gusaba pardon ku byabaye kandi merci beaucoup sivyo nakubabariye byaraheze amahera wanansubije byaraheze sivyo icyari ndagusabye please cameraman tugende ndagusabye Yesuwe oya ntunkurikira ndagusabye ariko naba turi mu bantu turi mu kabari babona uko umunkurikira none cameraman kata tuge oya ndagusabye ndakwinginze uve inyuma mana we je ndamuribana no kw'Imana ibi bintu nize ko atawundi muntu biraba ko ngaha kwisi STV, every story matters.